adalah pangkas barbershop di Aceh Tam yang paling nomor wahid. Nama kedai abang apa nih bang? Nama kedai? Aramin. Namanya Aramin Pangkas. Joki no bang Nyanya. Bagi anak-anak Aceh Tamiang yang mau pangkas silakan kembali. Harga rakyat, kualitas pejabat. Yang terkenal nih kedai abang. Memang udah terkenal pak ya? Ya. Nanti awak share ke WA ya.